Tsatsi la masisa pelo ka ha mokaubere wa kgaso Fred Mokhamisi a ne a bolokwa. Mokhamisi o qadile ho sebeletsa kgaso ka lemo sa 1979 a sebetsa Bob TV moo e neng e le e mong wa baqolotsi ba pele ba ditaba. O ile a boela sebeletsa Radio Metro a bala ditaba ka SABC 3. Leloko la hae le re karolo ya botswadi ha e bapala fela lapeng empa le setjhabeng. Ramogolo re itse gore o ne a le motho o ratang batho, motho o a batlang gore batho ba gole ba godise ke batho ba motho ke motho ka batho, ke se a re rutileng sone ene re rata gore mongwe le mongwe a dule a ntse a itse kganyeo ya gore ha o le motho ha o gole o le one o gola ka batho ba bang. Ba phetseng le yena nako e telele ba re ha se motho ya ka lebalwang. Papa Fred o amile thata di community ka ntlha gore re ka reng o na a bua di language tse leng gore o na a itlotlomatsa ka tsone ga e ne e le motswana tota o na a itse Setswana to the fullest ga bua Sekgowa a present na se bua so sotlhe. So the community has lost a very very nkareng legend e tona mo motseng le mo community. Ke mongwe wa batho ba ntlha ba ne ba bereka mo go sene se bidiwa ya ka correspondence ya mo president o berekile le mo president wa ntlha a re Nelson Mandela mme a bereka ka matsetseleko e le motho setšhabeng e le motho wa batho e le motho yo buri ka jalo go hulara ga gagwe re leboga modimo ka botshelo jwa gagwe. Maobane e ne e le tsatsi la tswalo la Mokhamisi moo a ka beng a keteka lemo tse 68. Mokhamisi o sia mofumahadi, bana ba bahlano, ditlogolo le ditlogolwana tse 10 le bana babo ba supileng. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng.